मैं Krumzari Adoningir Impact News ne Raj Nongthombam Manung Hariba 360-degree analysis of news and events ta Mayam Butram Okchari. State Asigi Manipur gi Yamna Maruiba, economy gi Senmitlon gi Sarukamo Gaduriba, business, manufacturer, natrag industry, Hariba Mayam Asigi. Condition hai batare Manipur gi na husi karai phauba stage ta leibage adugo mayam na sudum haina bata khoi gi Manipur gi industry natraga Manipur gi companies sing business sing asina khoi gi state ke level da yamna mai pang pangthok patar ga su kari gi tamak ta national gi arena da natraga international gi arena da khoi yamna sustainable business amoina sustainable company amoina tholpangam drivino hai bi yam cha wang leri at the same time laiba se gi stock exchange leri ba national stock exchange natraga Bombay stock exchange da khoi gi Manipur gi company amata na public khoi gi limited company amo erga masida list bangam dribsna kari maram no duga kogi national natraga international level da piri be salary structure asigom na Manipur da laiba company natraga business sing asida su madu phawgi level da standard ta haibare match to na khoi salary na chingba allowance na chingba natraga perks mayam se pi bangam dribsna kan haibagi yam chawpa question lari hairiba question aduga Manipur gi industry Manipur gi business aduga Manipur gi company sing asigi chawkhat pagi lambi natraga khongjel se karai phawba leri bage kari bottlenecks apan ba leri bage haibra mayam se matang da khana ne gudam tangasi Impact News Key Studio Links in the joining us tonight on Manung Hutna, Manipur Chamber of Commerce and Industry MCCI gi General Secretary Everyba Oja Jotin Thokchom ni hamto Jotin Thokchom. Welcome to the show. Appreciate you joining. Also joining us, Generis Agronomy Private Limited ki Chairman and also Managing Director Everyba Oja Ragesh Keisham ni Oja Ragesh Thokchom. Welcome to the show. Appreciate you joining too. And also joining us, Social Scientist Dr. Dhanabir Laishram ni Oja Dhanabir Thokchom. Welcome to the show. Appreciate you joining too. Ahan ba question si Oja humaki open question ojage Oja kari gedam ta Manipur da gi habetare national amadi international level phawgi Manipur da yamna mai pang na pangthop khogi haidi adum makhal gi operational oiraba company sing leiba taraga su business na traga entrepreneurship mayam leiba taraga su national amadi international khogi arena da habetare yamna sustainable develop sustainable business amoin tholpangam dribisigi maram se kari oiduna habagi question sini kari bottleneck layan khan bi aduga kari scope lay ju adu su lak tenga da aham bada kari gi damakta yobungam dribina habis de hojage to start with I Oja Jotin han lak cha heter ngai kom jage mata sum chai ki laiba ekis policy laiba aduga then India ASEAN relation gi tungan ba mi fam da su yaujeru re aduga I want the Laiva experience higher already. Last 17-18 years, the Bombay Stock Exchange and the National Stock Exchange, the demat hang. But the demat files later, what is later? I was from Mumbai, the hang. At the demated online trading, the intraday, the way. Tungan shares like 2008 market boom away to 21,000 Sensex almost State Bank of India gi percent fangi tungan ba koi mid cap size da aduga then koi blue chip companies da koi profit dum tan gi adugi experiencing do lak paduna kayam kana gi hai matam da ngasi laiba topic si am chana ba oiba kai na business ma to gi hai ta raga di koi na yeng do perspective se koi isa itun da nungai ba gi di just it's quite enough in proprietorship then limited liability partnership then private limited now in the stage of public limited hai darkar moire private limited ka public limited ka ani gi difference am le private limited this share yon ba de the minimum number of members 200 ni 150 lor me du ministry corporate na sem to khre 200 po aro then public lakta raga di hoigi basing thingam na no to ba yare duga shares yon ba yai public fund khom ba yai masina ke am kana ga tam da akhoi Manipur da su enterprise mayam ma akhoi thogle akhoi wakhan loi sing loi ba mi mayam ma adubu public limited ama semang amage khoi capacity physic laitri maram di kana da feedback idea national level da sangak taba stock market ki idea laitaba aduna maram orga almost 500 crore ki tana abo laita de khoi small cap chang ba hu yare public ki not only India atopa de even FDI ki gari wari mayam lai gre tonga structure mayam aina khangba as far knowledge ki batu ina di trade to ba hai sidi where port ama da ina ama da yon be hujik di ke dore dematerialize hai bane hujik di almost hujik di online da loina ba sana ba game ngak tane aduna ne matam ma da ikui da bida akoi ki missing je phana haiba doctors engineers scientists professors paisa ya mang ke be use crore rupees mang ra bane na visa ref adu du matam da yam kan hai world stock market da aduyam leba profit laite America da leriba even Europe da leriba London da leriba Japan gi Nikkei aduyam phangba profit am da laite don't believe it haidana ai mayam haije
I would thazaba mi kharadi matam da tawgi because I was working in mutual fund I chahi am crore kunthra ni ko khomanga me I gi capacity da aduna aina mutual fund karino stock market karino investment karino structure jai no u fange world market ngai no u fange aduna adu yam na profit laiba adu yam na jump to market leite fraud oirangone am hai no demat hangbra hang di hai demat hang da kamai how can you trade it okay aduna it is very difficult knowledge avna thabak do you know ji ai haijage adu plus akoi manipur da ina khwai nuai da timing am leikiba hairo meeting do aingon hena lairi haiba academic da mark yam na phangba paisa yam na paiba aduga thabak ki thak ju awang ko thak da thabak do mi ang tane paisa mangri mem do aduga single coin agi family da mang ki deba ai wakhan da di 99% budi ai mang onen khale dong bogi pau di ta de ai gi yam sina marup sing lak yang khai crore mang mayam lai husik pau still go moi ning don po me because no nei na da bai analysis to da bagi adubo right time ne husik public limited of a company ma link khat pai se akhoi gi su dream ne husik se akhoi ai marup yam nungsiba hoji Canada da leibani US aju leibani Mr. Roset Sorokhaibam wakal gi tawjari misina aingon da toina hawe public limited ama leiraga di khoi Manipur se kari kari tawbu yage habe se yam lei khare kari maram in hai kan da hoji usik bog da project se pipeline da leiba yam chawbo structure ngak ni se solar business solar da ai di hoji si ai isa gi personally yanga di 6th of November 2016 that I was the only household who installed solar and I got the subsidy from the Ministry New and Renewable in Aji. Admai tong dana hujik khoi trade to buje solar trade to buyai tongan makhan da khoi public ki fund khoma to karam ba area sing da karam ba khoi resources sing da khoi Manipur na hariba public limited bu ero na private limited bu ero na tongan business sing si tawraga khoi national international area na da yam phajana sangba yaga da have du sulak chage adu mathang se ai oza khoi Ragesh to sulak sangi haiter oza gi khoi CCT Manipur na yam maming chatpa khoi cha haita sisu oza gi sui generis agronomy gi makha sida leibiri haiter oza maram madan oza gi cha se not only khoi Manipur khata yom nate khoi Malim pumra soidana masi export to birangoni thabirangoni have gi buying and selling business le ngone khanje maram maduna sigi same question haitare more or less similar ozagi su experience lei bibni na business ki hariba khoi gi CCT sida marona khoi gi ngasai gi public limited company ma yam mathau tan kham bibra khoi Manipur gi business Manipur economy si phaglan ni damakta private limited company natraga LLP khatana corporation khatana yaroi public limited mathau tan kham bibra kari kuma yengbi yes Raj I believe you know public limited company hai sidi state si economy si kai mo khoina khitang develop togi upgrade togi hai tari it's a must ngasai hawda hangbi ba hogi listed company sing se kadawgi leitri no habise stock exchange ta koina listing do ri kai no hai ta gadi to raise funds right okay lot of funds aduga ownership say it would be a collective ownership shareholders mayam da hogi ownership se leidoina so without going too much into the technicalities khwaidagi darkar lebse entrepreneur amada thabak tawbuda monda yam lai hanbiba pressure leitana thabak se tohonbiba do what you have to do we are backing you financially haiba magi shareholders mayam leita gadi business se level am da kaws yam lai adubu akhoi gi Manipur da lainari basidi like people always call it ecosystem Manipur has a very different ecosystem like akhoi gi di yamna personally amada kaim haiba gi wadi natraga so akhoi gi di sendoi san bagi chatnabi am yam hen leiba ponam oibani na tha amada interest kaya da adu tawba da tawba haiba ponam leibani na akhoi gum industrialist amada si se kayam soki haiga di Raj we cannot siphon cash almost immediately we need to reinvest it akhoi di profit se reinvest tawraga business se mathang grow tor kadoine company ama listed oigi hai tari mage certain paid of capital leiba dakar oi mage certain revenue khara generate tobu dakar oi adu gi level dur tawna na honari ba entrepreneur sing sida thagi upfront interest to nang sipi da ya de hai ba mangwanda pressure ama gun point adu gi pot tor ko ponam oi bane it's very difficult for people like us right but against all odds there are few people yes of course people like me level am the karaga hojik se I can proudly tell you must have been one of those very few companies in Manipur who have received FDI adu ba ai FDI phangbagi matang sida su it's a very difficult task kai gino haiga di akhoi gi experts se isam samna lawyer da hai tagasu FDI gi law fazana khangba lawyer chartered accountant to tagasu FDI gi fazana khangba chartered accountant at the same time bank da hai tagasu even though we have got lots of banks here very few banks can handle FDI this thing aduna bottleneck gi hai taragadi there are a lot of things but
entrepreneurship is not just about glorifying success. It's more about how you handle your failure. Aduna failure sing sig bottleneck sing se kalaga laaga next stage lakpo ngammadubune ba khoina entrepreneur haise. But in Manipur I've seen this is the most abused word. Entrepreneurship is the most abused word in Manipur, right? Kaigino haigadi kaim thabak tawningai leitre, so I'll try to become an entrepreneur. Sorry, you cannot do that. As much as IS officer mo oiba maton ma si haiba changi ma si changi adumaina entrepreneur mo hogi haita su yam changre. Like khoi marup Jotin na sung sai haibi do hadi FDI lakpa or else equity investment lakpa khotpa mayam haisi kaigino haita it's a process. Like khoi na cha puthokpa mi ni ai cha gi haira ge cha thakpa haisi aina chini chama chalong huk chalaga cha adu chama thalong huga ising jalong glass am thag ai glass am thagle have the aroi. You need a gas, you need a utensil. Ising ama hapada kar oi mai thagalaga sohan bada kar oi chini khitang hapaga chamra hapaga tawraga thak right timing so mathau ta. Yes, so it's a whole different process. So we need a process. So as I have been telling you, we need a better ecosystem here. Ecosystem hai tadi amaga interlinked to ecosystem do and which is not there in our society. As Tamo would also agree, mi loin mang di haine ba Manipur city crab society ni ama chingdhana bu honai haibado. But I also do not believe it that way. It's just sheer ignorance. Adana ignorance na knowledge labor missing sidagi henna masing yama pol sina oib sina akhoi sida sigi ecosystem se electric now. But then I believe there are people like him, there are people like me of course, and there are a whole lot of people here who are venturing into entrepreneurship. Aduna I believe Raj in the next few coming years it's going to be Manipur all the way. It's going to be Manipur all the way. Sahi khara sidadi Manipur na mangjil thana khoi entrepreneurship ki lamda business enterprise ki lamda yam chauna khoi saru yarba ya khoi main participants khoi na warpa ya habani even active policy ki thong hang dore madu gi damta so we all are prepared hai tare mathang sei uja Dhanabir Laishram uja tongan ba khoi business ki khoi requirements hai tare khoi knowledge leiba mathau tari khoi entrepreneurship tawgi har ga hekta thabak leitre entrepreneur or ge han thol padi yaro simply khoi journalism se haina balai pau je khoi ko mana puthok ge haidana pau je to pu puthok pen khoi mayam haine journalism tawgi hai tar gi nose for news ki nose ama lai mathau ta maina khoi entrepreneurship ki nose ama mathau tari ha tare madu ma mayam su leri adu oja Dhanabir Laishram ji khoi Manipur gi oina khoi bottleneck hai tar gi business taw bagi na traga national level the international level bau the expand to ya bagi scope sing si karai da khoi si khurau thang kham bi khoi location oi kham bi bra na traga khoi Manipur da leba conflict mayam se oi kham bi bra policy paralysis government ki center da ro state da ro masi mayam se leitabna oin kham bi bra ngasai bank ki na traga akhoi stock exchange ki mamda knowledge leitabdi equity invest over khang da so mayam leiba tar ga su khoi socio political side ki su kari bottleneck layin kham bi uja Raj Kandoni akhoi gi masai ji naina rap kam da Manipur zu India manung du yawin. Manipur is also one of the state of India. Aikoina magi laiba economy gi magi my transformation se 92 gi mamang da leram basing city public sector jam chawi government ki oina public sector jam chawi masida magi state singjina magi economy whole development si ju heta khudak ta batlong to ya bchan de magi transformation process am leiriba khudam oina agriculture ki pochi jam puthok tra di raw material le industry le industry le service sector le aduna primary ne secondary ne tertiary ne ahumji turga lakadone ba ada service sector da ga boom to bje ta kai ne ba bang launa kan yibam yaw da bugum ne adune ba global recession thok rim se sina da in mangam drizina because of that lak gi ne ba ada high ba public sector gi magi maximize to ba economic sphere ji da khoi ji 90s mang da Manipur kem to hodre public investment laitre agriculture policy laitre labuk hai basi maloi mang re aduga Manipur ki economy backbone the handloom and keno ne agriculture ne agriculture ju mang re handloom ju thugai re ko era phibom de lai re adai di 90s matung la neoliberal economic policy la neoliberal economic policy la ko di kamai to ge da public sector hai was the defense na ta lor tre se communication hai se ba akoi telephone oiro akoi ki BSNL lehorizini adagi mathak da pai bagi oiro the Indian Airlines lehorizini adagi di bus service aro makha da ground ko private atani sel is public later ni that means mana loi loksal is communication loksan gre public ta adagi di school haro ko college haro education loi logre
यूनिवर्सिटी लेग्रे प्राइवेट की कॉलेज लेग्रे स्कूल लेग्रे मोइने ना पब्लिक दे तोग्रे नत्रा अदगी दी हेल्थ हायर सेवा हॉस्पिटल अंगक फब लाख्रे प्राइवेट लोई चख्रे बसुम पब्लिक तदी सुम पब्लिक की सेक्टर से सुम मिनिमाइज तौइनेबा अदुमाइना हेल्थ की वगैरह एजुकेशन वगैरह होल सेक्टर सर्विस सेक्टर वगैरह एवरीथिंग दैट इज प्राइवेट हाउस मैक्सिमाइज सुम तौरगा अमुकसु हेंजलक्तना PPP मॉडल ने से मई पार्टनरशिप तौरसिने पब्लिक प्राइवेट इसिंग सप्लाई तौर प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट अदा सी की स्माइल लाकांदा पब्लिक आइबसी पिक्सल लाकांदा प्राइवेट याम कन्न लाको मतमजदी असा हाइगुमनको प्राइवेट की जाय मैम थोलकदबसी कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट अदा अखोई की परसेप्शन दे नुंगाइबा हजिकी अखोइना ताकप्रिजे इको कनो से अखोई की माइक सिस्टम से इको से कनो नते को सोशल इको से एनवायरनमेंट पीपल्स एनवायरनमेंट से कॉन्सेप्ट से अखोई की प्रजासिंग ngalingedi पैसा पाइबगी बोत से खलकते अखोई की डॉक्टर इंजीनियर वइबा खोटपा गवर्नमेंट की सब हजिक सुनी होल द माइंडसेट ऑफ द पीपल्स जे चाखोटपा लमदि नंबर 1 बिजनेस तौनी ngamdraga di private tawni ngamdraga government ki neba akhoi na priorities loina baki mindset le government ki neba thau ma cham phang di yare sineba punji supa laudi ising chawraga thumi tolop ti ising thum de na legre ba ko aduna sumaina magi neoliberal economic policy gi lakpasida akhoi manipur context di hari pon me amja amata tawdre ba adai di hojil lusala abudune ba lusala ma tamjida pa ba ni uso yawduna wa hobon de hari ba mamangi economy hold this magi sigi sphere da koina तौगदब मैम तौद्रबनीना ग्लोबल की पूरा मार्केट सबक फागा ऑल द मार्केट्स ऑफ द वर्ल्ड शुड बी यूनाइटेड इन पुलब मतम कंपटीशन से पादी वांग माइंड सेट हो अदगी हान की बेसिक नीड्स फंडामेंटल नीड्स हो अदगी गवर्नमेंट की होल दिस मागी इन्वेस्टमेंट हो एवरीथिंग इज जेरो नेवल सी लूरब हजिकती कईदौरे अखोइना रियलाइज तौदुजे दैट इज द मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन MNC but there is also private ada id as a social kanoina aina thamjaning bada paisa pai bai ji economy phawai je that is not ambani matom nuairaga nateba ko bill gates ka buffett ki paisa na lan esena prithvi ke chauka tabal lam kunthra trok te moina paisa pai bai eli ga du nateba praja ji kamdori ge ba what about the people ko aduna akoina MNC da realize tawba adegi सिगी प्राइवेट याम चावनो चावनो सुम लागदी को प्रजासिंग सुम होदुइने आइदि प्राइवेट हॉस्पिटल याम फैलाबदी यंगम जदेदना प्राइवेट कॉलेज याम फैलाबदी यंगम देदना अने इंडिया गुम्बा मणिपुर गुम्बा क्वाइदगी वाहौ बुलमसिदा अखोइगी इकोनॉमी से कमाइना तौगदगे न हाइरगदी हौजिकसु अखोइ प्राइमरी सेक्टर दगी लखलक पसंगीबा अदुगा खरा अखन्नबा खरा अदि एंटरप्रेन्योर्स खरा यामना सिदा हाइसिंगबा साइड चुमेबा अखोइ थाव फंद्रा कारबा तौनेबा चुमदरने थाव फंद्रगा अतोप थबाइदा तौबदो माइ माइगी तौजगे खनबा पोतु तौरक्तबगी याम चावबा सोयबा लेबजिन मरम मोइदना याम चावबा ड्रॉबैक्स नि अदुगा अखोइगी मणिपुर की क्वाइदगी ड्रॉबैक्स है अते मोनतेबा फ्रॉम रूलिंग एलिट्स टू आ मखागी अखोइगी ग्रासरूट लेवल बोकी दलरिबा all the people of Manipur is economy awareness economy consciousness leiteba aduna ayamba sai perception do is very important ko aduna hoji sune kana gumba ma entrepreneurs ma paisa ka tanjadran pari phawdran khod torsu ko akoi gi office ki ne group B gumba ko second officer hai tar ne adu gumba ga kanano dan nang sikram ne phai khalo ma da kan gi ne si mindset is very important change so we am darka we otherwise wani okay social mindset am so yam chaw no hong mathok tari habani adu akoi manipur da resources mayam de lai maruina below the soil and above the soil yam lai gre si mayam je koi sinarga hojik business sida enterprise sida koi mamang da sanction se habani aduga lakhatru episode da sigi scope phajana lai re haisu takbi khre adu bakoi sida business ki nataga entrepreneurship ki knowledge nataga awareness what pa experience what pa dagi koi hojik changjan mangam da basu khara oja jotin su takpiri adu natabida akoi gi social environment hai tare kari bottleneck layen khan biri maru ina koi gi industry amal laiwa habasi natraga koi gi business ama enterprise amal natraga manufacturing unit amal laiba matam ta koi chang du se power supply am chauba problem am su laiduni madugi alternative arrangement sai ojam su hape takpik re solar energy se na ba yaidana power supply hujikti kharati manipur se improve tore habi wafum lere kari bottleneck lebi maru ina koi gi communication ha tare roadways koi gi airways aduga koi gi waterways ki ha tare so toan ba communication ki aswan bu su manipur yam chaun lari maram aduna akhoi si mapanda expand to bangam dabgi national global level sang bangam dabgi maram se hairiba maram khara si judum ubi bra atoba kari area da su ubi
ui am phajana ngasi maktasu finance ki commissioner ga unar lai ni low cost international airlines ma pusana bagi chief minister khoi gi honorable biren yabire chief secretary jare then transport ki commissioner jare then finance ki approval am lori aviation turbine fuel se khone exemption particular dongna bagi infal monthly paina gi na ne government ga decision khoi low ba horo ngasi aduna sum tanar lakone Manipur chamber of commerce na kai no da adigi den sine air connectivity ni aduga then road ki di hiji ko mugera tungan project me am lakre 1600 crore ni infal tu mure ga lais adigi then another 69 bridges ki 293 crore ni akoi hiji ki Manipur tribal development corporation ga Neeraj cement limited ga ad another no gi monthly yong no yagi road haji da 1100 nearly 1000 crore rupees ni piece Sigi land road water waste ni maya udriba. I have seen 3 times. Okay. Miotha Industrial Park. I hamu brochure ga ud kreme amda. Asina khoi na yeng do ming se trade tok si hai bam tam da basic khoi chwai da thar ga khol ga khar taw na tongan bam ni. In the large scale da khoi na thabak tok si hai tar ga di. Mafam yeng batai trade ki route communication route to yeng batai. Water waste khoi na yeng kan da Kali gi port ama moina even Malaysia ka China ka invest oro sabare miotha port ni loisale I ore 50 ton moi pontoon khingre everything loi hore adu China ki khumup sana ba chinjak sana ba yen ma chinjak dongno ba Malaysia ki company everything le hore only India ka ngai hore le hu da ba adu India ki la khojai ni han bane hai ai di om lak su jat pa ko khoi vice president jaw ro ne akhoi ni yeng de water connectivity has is most important ne kai na akhoi di som da yad ra ba na tha pa ba ni na asida di only to Tamutu college di only 130-40 kilometers you fall 250 da koi prithvi di samne a gi kai non sai gi Chinwin river koi gi nidhi turen gai je sidigi sambar ka dora Irawadi tarni dagi yangon da gi ne ba aduga Bay of Bengal da gi ne ba sigi road chuma le road ahum jine koi na kan yi hojik anyway hojik hi ba no sidadi akoi gi hojik train sidhi kai do bo agi hai kan entrepreneurs sing khan ga do je ai am dai je gi ko entrepreneurs si CM ba am ne ko inborn was inborn because I was getting myself I 21 years I was doing service government thabak toro mine I interest laite ba to kre si ko alkari entrepreneurs inborn I thabak toro ngi sun karbar macha macha dum tawi angang pok makal gi macha macha karbar ma'am tore ba digi knowledge ma'am fange ba adar akhoi di sidi hobby ne ba paisa hoina tanar paisa fanga dam nate we are doing as a hobby ne ba sidi adu hobby natar ga di paisa tanar di mi do fedak or to kan interest le roi khalar ga sidi makan gi thabak toro nungai ba ne khoi di akhoi ga khoi na khan dream je thabak oina ga pang tho ga na khoi da nungai ba feel ta budu ne ba adar akhoi entrepreneur gi interpretation di ai na mayam di lai akhang ai jinga ai wakhan di sidi inborn ne innate ne ai khale asidi paisa na quality yes many people are coming to me mama pa paisa paira ga lai paisa ka bu thopang amni ga hai je yam bu thopang amni hai no nang si to bu yaroi paisa pira ga thabak to bong na di hai ba haidi paisa bu tho business to ne is impossible paisa la leitena thabak to kan ni haira kan to je adu then aina taning ji ne Manipur praja da so aina message am pininge public limited fajaba ma thamtar ga di ai fund mayam se rise to ga hoje akoina to dori public limited che ai samona to dori public limited se ke joge bu akhoi paisa bu thopang am because lot of bankers are approaching us to give the loan loan is with 2 hours I loaning loan low was do as go kari manung na ga akhoi gi mano strict am na fajana do maintain to income tax ki kari gi ma am akhoi pa maintain to thame ba aduna aina yeng ni public na akhoi kam thaja ge je jotin na public na how much confident like ge do yeng ni ba jikti aduna hoji ki solar gi to do almost akhoi 50 crore gi project ni hoji already I akhoi gi do gi low same lo re aduga aina yeng ni gi aina khangdana I thabak to we yaroi solar ki sima ai yum da khili 2016 gi 6 November da gi husik bo ai recharge hande bill ju thi de solar ki I am getting money from the electricity department I 5 kilowatt ki nahi khinjari se ko because subsidy ju phangi modi government na nungsi bidna ai account dak dak hapse lei ko manari da ga MNRE ga tawga ai na yeng ni gi di husik 1 megawatt tong matunda paisa ke am doge bank ta huje ai na yeng ni je bank da 5% to 6% phangi ba mayam husik interest rate yeng bio because I am planning to provide 11% per annum bank ki double the AP ki nen khale ba adu public ki nungai bra yeng se ba asai ki koi bhaira ge na hai do koi public sing auri boji sendoi jaba ki 5% 3% ngau le re because we are digging ourselves koi ai chan sa tokshan mane ba chumi kai ja aduna koi tawru gum je ba siguma public limited acho 50 crore gi ma tawsi next year 100 crore yobi na mathang da 500 crore boji it is very easy if our people support us tausi ba different venture leri agri sector da tausi fishery da tausi
ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯚꯦꯟꯆꯔ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯂꯥꯔꯖ ꯁ꯭ꯀꯦꯜ ꯐꯦꯛꯇꯔꯤꯗꯤ ꯋꯤ ꯅꯦꯚꯔ ꯗ꯭ꯔꯤꯝ ꯁꯤꯁ ꯄꯣꯂꯨꯁꯟ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯡꯈ꯭ꯔꯖꯥꯠꯅꯤ ꯁꯤꯗꯤ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯇꯧꯒꯨꯝꯁꯦꯕ ꯁ꯭ꯃꯣꯜ ꯁ꯭ꯀꯦꯜꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯤꯁꯦꯕ ꯁꯤ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯄꯜ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯗꯛ ꯑꯃ ꯄꯨꯊꯣꯛꯏ ꯑꯩ ꯀꯧꯅꯥꯅ ꯌꯣꯝꯃꯤ ꯀꯧꯅꯥꯁꯦ ꯑꯩ ꯍ꯭ꯌꯨꯖ ꯀ꯭ꯔꯣꯔꯗꯅꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯧꯅꯥ ꯁꯥꯕ ꯃꯤ ꯑꯃꯇ ꯑꯍꯤꯡ ꯇꯨꯝꯗ꯭ꯔꯕꯅꯦ ꯀꯧꯅꯥꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯦꯇꯔꯤꯌꯦꯜ ꯑꯃ ꯌꯣꯝꯃꯤꯕ ꯀꯩ ꯃꯔꯝ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯁꯤ इकोलॉजिकली टोटली सेफ ने नेचुरल प्रोडक्ट ने अदना एवरी फॉरेन मिसिंग ने पामेबा मोदी हुजिक डाइट तोबसे पामद्रेबा डाइट तोबसे इज वेरी एक्सपेंसिव मोदी केमिकल यादेबा अदना आइने हंगनिदि अखोइ समाय तौदना एंटरप्रेन्योर मचा मचा मयाम जिना पुंजल लगांदा अचौब जाइन थबकति तौबा ngamगनेबा अखोइ पुंदा तोइनेबा अखोइ सि कम्युनिकेशन लेट्रीबा अखोइ सिस्टम जना अखोइ थाजाहंदबनेबा हुजिक दे अखोइ सिस्टम जे प्रजादा फजना हायरगदि वी कैन क्रिएट ए वेरी गुड सिस्टम वी हैव टू डिजाइन इट को बसी डिजाइन तौर कांदा गदोगिबो अखोइ चुना पांथोक याने हदक 31 मार्च मनुंगदा अखोइ सी थबक पांथोकेन खल्लिबो पब्लिक लिमिटेड पब्लिक लिमिटेड yes अनो अखोइ सोलर सेक्टर दा अखोइ इन्वेस्टमेंट तौनी अदुगा तोंगानबा बायोफ्यूल गिजु लेरे बायोफ्यूल गिजे ओनली हयांग सी कैबिनेट पुथोनी कइनो बायोफ्यूल ना तौर कदो सोलर एनर्जी की मतंग सिदा सोलर एनर्जी दा कोई पब्लिक लिमिटेड अमा हांगदोपि वाफुम थंबिरे अदुबु सिगी कॉन्सेप्ट सिदा अखोइ ngasai अखोइ मसिना कैनो ओरकु मतम दा अखोइ पब्लिक लिमिटेड ओरकु मतम ददि तोंगान पब्लिक चक्रबनीना पब्लिक ना करम से इंटरेस्ट लाकदे कराय फाव इंटरेस्ट लाकदे स्कोप से कराय बुलगे हैबी ऑप्शन जने सोलर एनर्जी यस वेरी गुड क्वेश्चन नेशनल लेवल दा अखोइ मसी की स्टॉक से सेल तोर कदोनीना अखोइ की मणिपुर मा पांत लेग मिसिंग सु मसी दा कयाम याम इंटरेस्ट लगदे है वेरी गुड नो क्वेश्चन जु हम चुमे तो एक्सप्लेन तोर कयाम नुंगाइगे बो अखोइ मई लेरी मई से 100 मेगावाट लेब मतम दा 30 मांगे अदना अखोइ 100 फंगे दा 30 मेगावाट लेब ताबने देयर इज ट्रांसमिशन लूजेस मोदी ट्रांसमिशन लूजेस लेबा अदर दादी के दौरे 30 मेगावाट की पैसा जी मांगी ने ट्रांसमिशन लाख मतम दा कोई आ त्रिपुरा दगी करी दे लाई मैम ने अदु तार दे अखोइना सोलर से फजना तौक तार दे विदाउट पैसा लोई सेव तो होय खोइदा अदर सिगुम बनो याम लई अदु अखोइना ngasi पावर सिजनरी से अखोइ मुन्ना खंदर दि याम कपनिंगाई ने दाम सारे जे एनवायरनमेंट लोई थुगाई बनि केनो तुम खनबियो ने अखोइना मई ngali नुआए हुइमेन कंफर्टेबल ने सिगी जोन जे लेर कान सिदा एनवायरनमेंट दा सोम दा लोई थुगाई रि ने अदर अखोइ जे स्मॉल प्लान से कंडे हाय तारगदि सोलर इंस्टॉल तोबियो अखोइ की प्रोजेक्ट से सपोर्ट तोबियो जस्ट you are contributing to save this small planet adumai sense am मालेम सु सेव तो बगल होइना ना मालेम सु हेना ग्रीन होहन बगल होइना ग्रीन एनर्जी से सिनरगा कोई अपुन बगी ngasai gi amaga अंडरस्टैंडिंग पोरागा कोई याम चावबा पब्लिक लिमिटेड अमा हांगदोक तारगदि मणिपुर से सोइदना कोई नेशनल की इंटरनेशनल की एरिना दा बिजनेस की लमदा एंटरप्रेन्योरशिप की लमदा हाय तारे अनत्रगा मैन्युफैक्चरिंग की लमदा सु अदुम मांगजिल थाना अदुम संगसलकन हैपनिंग ऑन देन ओब्रम तलजो के ब्रेक की मतुंग मखा ताना खना जगे ब्रेक याम थंजर के इम्पैक्ट न्यूज़ तानो ले Welcome back. Adom nengbir basi Manung hunani a 360-degree analysis of news and events with me Raj Nongthombam. Manung hunata ngasi khana jerme basi Manipur na India da tin khiba chahi humhumapan surba matung aduga ngarang da January gi tarik kunmathoi sida koina state amu oina statehood phangkiba chahi ko punna nifu ga taruk sukhro matung si phawba da Manipur dagi ngasi phawba public limited company ama leibang amdribino national international arena da operate tobang amdri maram se kaina ko ki credibility hai gadra ko ki financial asset hai gadra company dugi masi leitabana oidoribra apik pa medium amade small scale industry sing SME sing hai tare small and medium enterprise mayam sibu even ako ki stock exchange ta list toba yana ba hai dana 2011 da government hai tare sebi na masi hawdoki baga su lere 2012 tagi SME mayam ga su yob manipur di SME si am le tare small and medium enterprise sai oja jotin su takpi khiba masa mayam se punjal laga tawja habi wafum duni maram dana मसा मसा फाउबदा 3 करोड़ के पेड अप कैपिटल लैबा अंदर मागी नेट एसेट 3 करोड़ मतंग लैतारगदी खोगी स्टॉक एक्सचेंज ता लिस्ट फाउब तौब यारे हैबने अदु होजि फाउबा आफ्टर 46 इयर्स ऑफ स्टेटहुड हाइतारे मसी फंगो फाउदा कोई चंगजन मंगमद्रिसी मसी अखोई ngasa नॉलेज लैबा वाटपा एक्सपीरियंस वापा खरा बुदि लेरे अदु एनवायरनमेंट की अखोई फिबम हाइतारे मदुगी इकोसिस्टम नुआइ तबई खरा मसु लेरे हाइतारे अदु होजि अखोई करी तौब मथौ ताबगी हाबगी वाफम दुनी आई मसी कोसे जे ओजा Ragesh like was a career having. Raj, I believe it all starts with a dream. How big you want to grow yourself. Manipur da aina sum uba matam da. Angsa koi tam Dhanabir Laishram do. Thabak hire so koi di thabak masa ama tawre. Karbar hire so koi di karbar masa ama tawre. Koi di masa hire se koi di yam hainaba ma thum lere popodam oibani na. We are very scared, Mapa naga mi sing sina swam chaw company amli khakre hai ta ga koi di we are scared, right? Adun akhoi ki perception je angang oiringai digi mama mapa singchina hongdok pibam change
mama mapa sing se ainu hojik si uba matam se train se paradigm shift ama ina sum ui hai tare pung ahum khai da yok sida hogal kan sida masa si haudu kan sida ozagi manak sida tuition tamham sida wana tumsit phadana tambi tamhalle ngaire ngaire ga la ga masa se amuk sem na nabdi honne angang du su phai phare position ga yaure moise mapan da chalure yam phange but you know at the end of the day they realized there is nothing for us left in Manipur akhoi di lai chu yam haire gold medal ga su yam phange akhoi di du but Manipur da la in ka do no government ki job ama tawring dre adudana maybe I'll go to the US adoi tagadi hojik se mama pa sing si khwai digi maru oi responsibilities kai no hai tagadi do something. Have faith in people who are doing it. Aduga magi masa sing sina hayang mapanda makok thungoga laga hala kan sida thabak tawna nabagi damakta thabak tawbam yam achoma public limited company ama a public enterprise or maybe a multinational company ama link khadna nabagi damakta it's mandatory for parents now kain hadi mana dum kyam wana hona jaraga ahing nungthin tum dan hona jage masa do ngasidi US ki karagum company amagi mi oigre aduga adugi akhoi paisa macha khara khatari mana sida thadore isidi but then magi talent tu kai goma Manipur da la akan sida sigi linkhaliba company sida sijinaraga Manipur gi economy sida oina kai gomba develop tarok tagadi maybe they can be very proud of themselves ko aina maram oidana aigi lam sigi economy si stability ema pura ini haba potu sumoi adugi pride tu laibam tho ine and maybe you know si kai degi la ino hai tadi akhoi gi entrepreneur sing gi nakan dagi sigi education si public to people wat po eram su yai I believe it that way because you know they are conditioned in certain type of environment like I should not say this but then akhoi gi am mi sing se Shylock mentality lay what I meant to say is you know Shylock right aduduna aina sa have thagi interest adu khaktang na sum lerak po mo ibina they believe that that's life but then you know certain companies kharalai akoina wari mayam khangraba ngatni mapana even Alibaba dagi hauraga Facebook dagi hauraga leiba mayam se they started very small but few years down the line aigi let's say $100,000 khaktang piraga aigi 20% ki share leiba company da ngasi they are earning billions right tham da ina 3% 5% tawraga sahi tara tan gi hai tar so ai billions sudi phangoi ba kemta but then if you would have trusted a company invest adura tawbiraga and just a pat on the shoulder and say don't worry we are there for you do whatever you have to do nang na haijari bu nang yam phasana taw nang gi damakta khoi yam lei haida adugi encouragement du piraga kaingba levelam da ka hita gadi I can assure you Raj there are a lot of good people okay aphaba medium lei habani aduga hujik Oja Ragesh nu takbi khibiyam phajaba pham akhoi gi yamna mahi masing padana qualified oraga Manipur da halaga government gi thabak taw banatra gadi atop urakta badagi hujik US ta Canada da Australia da maleng mafang phudi makta tonga tongan ben khoi company sing da thabak toroga madudagi lakpa experience madudagi urakpa mayam duna amuk as masi mayam je khoin imalebang Manipur gi damta sinaradi ko haina khanba mayam su leri hatare they want to come back to Manipur adu Manipur da lakanda Manipur da yaro idabagi mami ama sum hojik su dum mokhoi da aki ba masum leire hatare thaza da um leire maram aduna makhoi whether government da approach taw gadra kamai taw gadagi habagi uncertainty ama yam chong legum taw this is an again open question to all of you but to start with was Dhanabir Laishram kai no ja akhoi mapanda hojik hojik leigriba mayam se Manipur da halaga Manipur je chakhona ba Manipur economy je phagana na ba loi taw bu pami adubo still they have some ya hatare manung dagi Fazen Bamat lady had a mother Maramoidana government approach the Ushira have a question like government Sumadu with the conducive environment of a Sembi Drabra have a question Amazulere. Kari problem on Tomali, Quick Mapana, Tokipa, Mayam, the brain drain, Harry Mamzing City, Manipur, Loy Halaga, Manipur, get among the Sahola Mapame, Manipur, the Lavapame, Kari have news. Yai Yabadiko, the Tawagi Budi, Mapandre, students who are quick is the Zu Kanda Vitari. Sekudamina America da anga thabak tabu mana dollar listing ani phangse okay tham da ko dollar listing ani do akhoi India bisa de lakh amaga listing kun tha ta ne ba adu ma sida India ma chami tara engage tone ba listing tara na ta tranga pi dam harau ne ba tranga pi de asai tranga phange na yam harau ne ba ko adu moi gi di mi ma mi tranga phange ne ba moina kana ba level je si akhoi ga ngang sing na madu bokda Torage na Torise trust deficit kineva. Akhoi sida. Ada akhoi zu yamaroina akhoi yamna model we biaba entrepreneurship
अफावबा मी खरा इमर्स तौर चंगेबा खरा example थिंकलप चंगेबा अदो ngasa haigumna sigum baje hoji leira aneba kaino da with farm determination level leira aina arab ki ngai ngai ba wari khra pa gi ba jahaz manga gi mapu e bani pa mana uchi de gi horpa business marani ma san pi to kathe na sum thole ta di uchi ma cham sum pa sa ba de gi hodom na sum chong mu de gi pim sa don lei gai ka gold coin ma cham piram ba aduna amuk mana khoi gi gur mayam le na lomi mayam cha lambi zo ukha si da ising ngai ba tawraga sarbut sema pitak pa are konang da du gi pisa phang paduna mu ningthau gi loi na bak si khoi gi koi ba lakane da mana sajik se loi phajan ba sagon sajik se senapati ji na sajik phang de mafam tattoin do wa dan tor kan pira ne na ta sajik mayam pi kan da long ba pisa loro ga pira de hi lei gi wari gi le ba that means sa hai bu magi information phajana loba adagi masi maram sida coordinate tabu yam heiba adu masara to ge ba gi farm determination leiba adagi madu hojing sum kanar koi urak pado adadi talent mai ne ba adagi resource mai ne ba akoi gi ding sai jai du ne vegetable dai da to da ina khodu lam ne ba adagi di ngo akoi gi ching da herbal mayam je himalay range sangraba sida खितना ते अखोई चामरी मथक फंगिनी ना सही गुदिंग हौरा कंग मा gi myam je kanambo ningdon pom pon te ba sangmari manam namba pick by sense lo payang ke bi da harau nei ne ching da hori ba sangmari myam ji de phajana sum di ru je ya ne ko adu ma lai ne ko adu na si loi ne ba si gi thajan bam change lady ba trust deficit se masi lokthok bam change ba lokthok ba da government gi policy am change ba अखोई द एग्रीकल्चर पॉलिसी वगैरह इंडस्ट्रियल पॉलिसी वगैरह होल दिस इन्वेस्टमेंट की वगैरह अखोई द केम नहीं देना सी मैं याम पुलाप तौमीनरगा थाजहनबम चंगी अदुगा तसेंगना होजिकी अंगांग इंखलैबा अंगांग संगसिददी मोइजु चुमलगी लारिंग मतम गजिजु पामक्ट्रेब माइ मागी पामी पोतुदा मपा माजिंग टैलेंट हन तौरगा बिजनेस माइंडेड ओइबा अंगांग तोंगाना दुम लेनेबा अदुगुमदा अखोई बिजनेस माइंडेड ओइजबा अंगांग दो लो तमने तमलगा अदे इंजीनियर तमने तो डीआर ओइबको अदुगुमबगी पोसिदा सरकार सु पेरेंट्स सु लाइबा सोशल एनवायरनमेंट सिदा ट्रस्ट डिफिसिट अमा लैजि लोकथोकम चंगेबा ओके ट्रस्ट डिफिसिट अमा लैजि लोकथोकम चंगी हैबनी हेन कंडीशन ओइबा एनवायरनमेंट अमा क्रिएट तोगदम फक तारे अदु ngसाइदगी उजा क्वेश्चन वारि सनजरै जे खोइ स्टॉक एक्सचेंज संगबा नेशनल लेवल द संगबा इंटरनेशनल लेवल लाकबा मल्टीनेशनल कंपनी ओलकबा नत्रगा यामद्रबदा पब्लिक लिमिटेड कंपनी अमा क्रिएट तोबै वफम दुनिया दुबु अखंग मयाम सु दियारो मने खोइ येंगबरि मयाम सिदा दुबु हाइफे समलपना खोइ मयाम द जनरल ओइन खंगनो गदम दाय तारे कोई पब्लिक लिमिटेड कंपनी है से करी होइदनो मसी याम लाइन है तारे अदुगा करमना मसी द संगा कोई मणिपुर की कंपनी अमना पब्लिक लिमिटेड ओरगांदा कमायना बेनिफिट तौदनो कराय फाव कानदुना है बजाय पेतंग ताकपिर माइते ओजा जोतिन दे होजगे इजगे पब्लिक लिमिटेड कंपनी सी इजम तमबनी अखोई की कनो प्राइवेट लिमिटेड नि द सनी है yes अमदर मेंबर मिनिमम 7 होगदबनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होम लेगदबनी अदुगा मागी शेयर्स दि अनलिमिटेड नि अमदा 200 लगिदोइने मेंबर दो अद शेयर्स योन यादोइने पब्लिक दि फंड खोंबा यादोइने से एग्जांपल इन करोड़ चाम की थबक तोनिक दारगदी मणिपुर द लेरिबा बैंक द थबक पैसा थंबिरि मैम सिना 5-6% द थंबियो ए सिदी मणिपुर द अखोई अना विजन अमक थमीबा अखोना तौर हेक्ट पैसा पाने है नतेबा दिस इज ओनली अखोई स्टेज सेमबनेब सिगी प्लेटफॉर्म सिना अखोई अनदर मार्क जुकरबर्गुम्बा अनदर अखोई स्टेप जॉबकुम्बा अनदर अखोई अलीबाबा की तौरिबा जैक मागुम्बा मीमा फ्यूचर पुथोक्से हैबनेबा ऐजेको सिगुम्बा पुथोक्से हैता पब्लिक की ट्रस्ट मसांगेबा सिगी पैसा थंबिरि मैम सिगी दौरे खुजिकती मणिपुर से अखोई सना लुपा सिम लोई लेबने युमयुमदा ऐजेको अबसला यूएस का अखोई खेनब से इंडिया की पॉलिसी से कोई लेतब नते लेरिबा सगी मागी स्ट्रक्चर दो अदु थंबा ngam दोइनेबा अदो यानना अखोइना से पब्लिक लिमिटेड अमा थंबगा पब्लिक दा ट्रस्ट अमा थंगरगा दे अदु चप चप खिनेबा मासी के दो बेल लो किंगबा मी दो लेत्रि दोइनेबा जि बेल किंगबा मी थोलानी चु छोइदना को वेरी सुन अदु मखोन तारनी अदुगा पब्लिक ना सु खरा खनबियोबा बाबियो नैनबियो हाइदि टाटा ना कमाइ तरिनो रिलायंस ना कमाइ तरिनो थुमदगी सारे मैम जे मोइ पैसाम नते ओनली 25% मोइ शेयर होइबि आइ नत्रगा 50% होइबि आइ अतै दि पब्लिक की फंड गातने अदो टाटा थाजबैने इन्वेस्टर जे खoi ju SBI थाजै ब्लू चिप ने खoi इन्वेस्ट होइने हाइदि यूज लाख में इन्वेस्ट होइने कै त खoi SBI थाजैबा आइजको अदि तेन स्मॉल कैप कंपनी दा खoi लै याम ग्रोथ लैबा से शेयर लुपा 30 दगे ले खरा ले 50 गे योरकबा अदो मांगा सुल पानी देगे हाइदरकबा अदो बाय चांस दा खoi येंगे कै त इन्वेस्टमेंट तौ मतम दा वन टाइम दा थादब या देबा अखoi माइ proportionate yengeba this is volatility my concept am lay kada si angak pa game amane base kada the company ki maram da naina da yade adi si hobby ne it is a hobby kada si mi magi performance ai am haidarak pa ai am hai ma si karam kanda haigali karam kanda kayam karam kanda lay bi ai ga je ha why to buy public ta su masigi yes admaina adu bo manipur kumba jam jaba lam si da de khoina haining idi
bank da leriba fixed deposit da leriba 5-6% do khoi company jina hoji almost 11.5 mo pi gain khali ko adu pi matam da sugum nu pa ma thole du ta di khoi support option je adu di magi performance of yeng ji gai yeng how we we can start we can initiate nara to one venture da khoi to bi ai say example government to bungam da thok mayam dei say khoi labuk mayam tummi ai survey mayam chachari labuk mayam tummi je khoi na ising hoji solar gi pump thole ai nungsiba maru Sharma enterprises na hojik sing mam happy without any cost magi dores 1 HP gi no subsidy ju phangin ne adu happy rani pam mayang kinjalani koina lokon gi lapu men wari sanarani lokpon gi lokpu sing do government na policy ma sem kari manang udragadi argument interest lai mi ujas no ba akoina sit chi ga dore government we never satisfy our government procedures and departmental works सरकार की एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर डिफरेंट मैम दी लोई फेल हो रे थबक तो मैम दी बिल्डिंग का पैसा सही कार पुनुंग दोंगे सिजु सरकार ने प्लीज इन्वेस्टिगेट को आइना ख्वाइदे की ममांगी आई रिपोर्ट मैम जो लेबने आई मीडिया टॉक दा कैसी लेते वा पेटी ऑफिसर मनगा नंग एमडीएस की 200 करोड़ गुरा लीजे कई लो जब व्हाई दे आर साइलेंट इट इज कॉन्स्पिरेसी रे क्वेश्चन नंबर तोंग नहीं है बा ऐसे को अकम्प्लिश्ड माल है बा हां कमिट टू क्राइम टुगेदर this is my seriousness to the government, to the seriousness to the people. Ako sigum sa yang san je bakra. Adu ai na haini ide trust thambio. Let us work together and again ako sigi hari bagano do sample ko yane ba. Je ko. Adu ke dream ma sagala kanda any macha masu sing do rimiam je. Tabak suloi lakani na. Yung example labuk tu mimiam je. Ising like the banate na rainfall fatang lai bulam ni kaino sida ising je fatang store to horga ke do to bu yai adu public limited lagta di sarkar na tok draga su lokon ihan na sample ma koi model tok je ba crore tara mai kaino patara sample ka maru koi kaino sit matang da go wol gi khwai di fa sit je koi ure ba okay koi environment koi manipur gi naturally am gifted oi bala mamani loi le re habani government ki policy mathok tari plus akoi sumba initiate to gata ba enterprise ki wakal ba undertaking tawge khanba akoi gi sumba entrepreneur mayam su changi habani wakalon yamna creative oi mi singi but at the same time akoi gi high business people support to gata ba share lai gata ba miyam si haidar manipur miyam su business ki natraga sumba makal gi entrepreneurship ki ma masama enterprise to do batar ga su masigi technicalities khara makai basic khara fundamental khara khangdar ga di amuk yakshan ba yaru duni adu yam lai ba koi sendoi chai bi di manipur miyam sa yam lo yawi hai tare sendoi jabang adu handak ikoi ikoi dana koi angang no pa masamna koi tompok ko pa masamna koi chief minister oza biren da dedicate to ga theory mu to tompok biren theory ya economic theory higher theory se koi pauche khara to pong lai re koi impact to piram lai mayam se study to matam da adu makal gi haidi chayol khudingi mioi kayamana lupa tara tara dang khaidang ta lakh amana lakh tara na mioi lakh tara na Sunday khudingi lupa tara khaiga na tar gadi maduna 1 crore phangani 1 crore to gi lottery toroga mi mother 50 lakhs pi ki tar gadi lemori 50 lakhs to na gamen da pi bagan na economic theory ga putoi madu ki theory do probably viral hoy male handak se ikui na lekai lam khuding da mi changwa lising amam na lupa lising ani ni khaina raga tha tarukta akoi second mayam piba natraga activa akoi 4G gumbasi tha taruki oina kontra pithoki ba lemori ba kwaidagi unlucky oiba mi ani dana car piba ga na smai ta udana adum badi yamno popular oi ha tare adu koi tasengna ngasu sum ge business ama toge enterprise ama toge aduga tawdaba targa sum aduda share laige public limited company ama tigi smai toge habagi sum bagi ka ha tare sense ti khadang war kum tawi adu adu lakchang si oja adu adu da koi kari manipur dagi preparation ha tare mathok ta khan bi Raj, aina ngasai hijack ni husiki Raj no je hijack rido tompok biryani theory something like that right so it's easy to understand hai tare yam line understand to basi mayam to chongjan ba ado igadi he did something better than we all are hey hai tari mana he exposed this idea right adana mi sing sidi anoba pot amabu leire hai ta gadi kainu have sidi loimak yengninge yengbudi yengninge ba tabudabu public limited company is kaino having education se khona nga sai dagi high sida khona nga sai dagi di high you had been trying to ask the same question but then we were not still we still haven't told you this right aduna let me just give you a very brief idea technicalities mayam chang banna tataraga su public limited company hai tari it's a company for public isam samna ownership se public sing sigi ne sidi only board ta reba mi sing sina shareholder sing sigi or public ki direction da sitau habdu ki matung ina mana la ga shareholders ke mit sida ai handa ki chai sida sitauge hairaga isam samna property achau ama se machet thoga mapa sina yen thora kan sida masa masu mayam sina machet lobo chap mane pulap partner oimina ba yes aduna habdu it's a collective ownership
Manipur की public limited company hai तागरी Manipur की लेबर प्रजा सिंह सी की लोइन बकी ओइदोइ ने होजिक से अखोइ न बोदी हाई लंबी सु थोंग सो अखोइ गिने ना but you cannot claim right कई गिनो है तारी लंबी सु थोंग सो आइगी सी एम लाइब न तमिना आइगी लंबी मसी ने ना इन तखारु या पोंडे जेल संग दो बोट ने but public limited company सिदा इन share अम लाइरगा see I have invested in your company. I am part owner of your company. However, the company would definitely agree and say, here is your share certificate, right? Aduna haibadi, akoina ngasai akoi marup jotin haido. Yum khudingi sana lupa fixed deposit loin layeba. Kay no haita di sana chuma bi mang uraga dum lay. Fixed deposit to CM dum uraga layeba. It's also their property. But see, sidana kitang virtual di ojataragasu. Now they can definitely claim that this is my company. My company, yes. Right? Aduna see public ownership. It's a collective ownership. Sigi ownership idea is khangbam change. Migi company na teba sidi. Aigi company ne. Nangi company da aina pesa thada ban teba sidi. Aigi company da aina leijaraga. Aigi company saukhat na batau. So we need to make people understand. This is a much broader concept. Aduna si kai gumba concept si mina clear tau kita agadi. With no biasness to Tompok Biren theory, this is a much larger thing, right? This is a much larger thing. Okay, was animal loina respond to wala China da October 1 wala mne khale moi pia de na pangto. Pia de se nupa magi nupi le jitraba, nupi magi nupa le jitraba, koina ba oi gera adagi lukhabi parkha wa gera. Moi gi numi na pangto yeba. Masida ahan bade sum toropade ki kui di ko toroi se. Handak simoin talis billion $41 billion ne. Okay. Kamai to geda loi ne bakse. Sida hosiki nagi public company ki smaina ko. Public company limited ki smaina moi body amana sigi sil la kanda moi loina pot chai lei bagi khudom pot pi bai khopi order ka tawna kanda pithok pase. Sida angak pada phangna pithoga tan bajinga me. That is ngasagi miyam duna khangeba. Se khoi gi ni se. Padna ju yauri se. Se once akhoi gi mi sing sina gyan nek ta ge bada. Injecting demand ni demand yaw dana market lei bhongna de. Demand lei dana market lei bhongna de. Adai pot to pirak dana kasu lei bhongna de. Ada India se one day India should be golden peacock in the world hai se. India gi mipung guding gi yum da lei sana sina sin rakta dana sarkar gi makut lekhi kanda American dollar ga Indian paisa ge value 20 times India no wang ne. And it's a Prazana never. And a yam na hena pony kangal lagadum pony, no more so than a asale kali, because we are very talented. Okay, very good example of I am suyam the idea see to give. Matam the Kagi trade cannot over and rather is a humble computer, cannot over Matam. So State Bank the queue will lift in a pensioner man was over. I think the key. Matam the I share Sarana Karayam, don't buy some multi lakhs the crap buy. Sagi AGM sinaga amna boss the ngang sa to sa taning driver I had no I don't have time no just nang sito si nang out of capacity na why do we enroll kada we nang actually no nang bank the highway draw si to space to ba the pension na ban si kay no si ne ba mana ina ngang ba sida kay dar yam thaw si tan to re ba I tatsan na da do no just you are the employee we are the employer kay no nang si je hangka ma ki re dai nang bank sing mapu jai ni ne nang share kya pai ri khang roi hang wana ai demat number na sini ai share kya ji hang to ye nang internet ai password ai login to ye ngon ai hire we are the owner you are the employee you are getting salary isn't it ai na hang e nang si to se nang head office hayo I will report them have never adu ma adum phare to bir no na nang si out of capacity thabak to no just nang to ge har nang staff he recruit to ro just today just ai mang dan inform to have head office Mumbai da smai to na company ki mapu hai je ai na share ha du ki hari ba company cha lakna da kana khumra investor ka chang adum hai bi ane this is a part of the owner ai go adu ki example ro khoi da lai ba adu ki sense to lai kan da ne ba khoi investor se anyway akhoi na yeng ga di akhoi mayam chu punna dang strong to ga di go sida gi dum ho wi ai na tra adu hor ga akhoi thaba dum to wi ba ho da di dum ngang lai na di ya adu akhoi hawdoi ba hai tare akhoi mi kharasina akhoi gi public limited se owning ba tar ga su akhoi mi mayam am yawbugi headache am laibana ra natraga masida natraga khoi manipur da madugi wakhan khandamna khoi mi khara khatana dum private limited company hoina sum operate tor lerise khoi public mi khudam se loi adu maram sai jage akhoi entrepreneurs ya yam ba khoi yam difficulties time zone ai ju khara theng nowi bo khai bi yum daga to bi threaten to bi ai ju theng nowi akhoi thick skin oi ram ne andra risk puning da ba adu khoi akhoi na huji gi asin venture ne mang ba tong ba is nothing lose or gain is nothing this is our hobby adu mayam dong ne world dong ne khoi ju yeng ninge khoi ju test tong ninge ba adu ki venture sang kunida adu ki test to phang kan khoi harau doi ne ba matu mang ba tong ba this is graph
Okay. ko it's not a question adi mu ngi lo success oine de leroi adu bo howdana yeng badi tai dana howdana yeng badi mang matam da mangmi na ba tong matam da plug dum tong da ne atuga koi ownership ki haitare aina lekhalu draga su hairiba company tu ki ai su partner am oina shareholder am oina haitare mapu am oi bagi magi chau japan nuai jaba haitare madu ki sense su soidana lagane habane atuga soidana madu ki empowerment to lagtar koi manipur du su economically सोइदना तमना तमना तुम एम्पावर करनी तो लाखद्री बात चाही खरा मणिपुर से सोइदना शाइन तौगनी शाइनिंग मणिपुर में ओइने हैबगी वखल उंता ngasi मनु होने के थमसे मतंग साइड लुसिंजरगे तो ngasi की मनु होने की एडिशन असिबु थवाई हैप्पी मसिबु सिन होना बता याम चबा थौदांग लौबिरबा wakal.com की माइके दगी कोई पैनलिस्ट अहुमक्ता कोई याम चंबा कोई wakal.com की माइके दगी हैतारे wakal मेमेंटो मतंग खुदोल तमजगे हैतारे ओजा इजे तरा याम पुले तो याम नंगना लक्षिंजा बदी ngam dreswa दगे तम तप ना तम पिसिंजरगे हैतारे ओजा धरबे तो जमतंग होंजरगे ओजा wakal मेमेंटो मतंग खुदोल तमजगे हैतारे अतुगा मयाम सी wakal खरगा हेन थोंना बाइता ऑन दे नॉन ngasi ओनदी मनु होने की थरम सी मतंग साइड लुसिंजरगे अतुगा ओजा हुम अमुका ना थागजो पोंगचरी थैंक यू सो मच ngasi की एडिशन से काम तो बिबे को खान बेरपो यागने कोई मेल आईडी impactvnews@gmail.com नत्रगा कोई फेसबुक पेज www.facebook.com/impactv manipur da join tawbirka comment amadi feedback thabir pyagni. Well, ladies and gentlemen, thank you so much for joining us from the other side of the screen. Until next time, this is Raj Nongthombam signing off. Kurumjari.